mati. Kailangan po malam mati. Makanan kalau si kinitikan man di bata, si panganda siya, jay gua pilit kedamain. Makanya di sidah pe pas pengalaman rasa dautay da waktu iya kitik kunari kuida kala uga sirnalam mantuhan nina basogente dan demikian jelas katakan. Basogente si ayat si 23 si 26. Jaidah na ugakin sa piyapi ko kap adina raja rutida. Dikanya bersyarat ko kap 40 tahun malit pada ta. 40 tahun dia jadi raja. Mana dekah ni. Bukannya sidah na bas pengalaman sadai. Ugakin kala sirkita kan. Kita tak kena pede bas pula na pemikin. Guling pedia laya makalakal bas guling inay. Bagi kami bas perbedaan bas kegeluhunay dapat. Si tetap pernah lemah di bata. Jadi bicara walipi perbedaan. Laya perbasadai makana. Gua kelak na perbedaan. Asal panganda siya man di bata. Tentu isita kena gua ko di bata. Nang danginnya. Jadi bagai pengalaman daw tayo hidah-hidah na sirit bagi rekah niya. Bas kegeluhan na ay miturikin na bas surat intention na. Makana Syekh pe manbanda Januari. Makana siya juga anak-anak rin na rekuras kampu-kampu pe dibagi kami ng gur kampu. At tinitigan niya manibata te kami bagay iya. Tinitigan niya manibata. Sebab na di tinitigan manibata iya. Wakal PJ lalit beganjang rukuri ya. Lalit layar rangap. Bas kegeluh na inda. Jangan ina layar kini tekan. Maidah do. Sultan tadigan saja itu buat ya kriya. Sultan tadigan. Buat ya kriya. Asal mark kini tekan manibata. Baca si pria tekan bas kegeluh na inda. Makana si pasingat nila. May kokap tugas ta. Man pelajaran ta, belah namin krina, isi bas jabu, pertinitekan maribata. Ini ko kap sekali dia si perlu kal makan alijay kemalaman nate, lahan di nasol bas buhay pi pencarin bas dunia inda, kay pi sikap krina, malit damay na. Sa kurang lalap, siguliti pi kurang lalap. Diyan ko kami siya kapitam hantu di na isalite na naadlan niyan. Terus kutiga kay kape kami kita labo. Terus enggak kemudian kay kape labo. Bagay makalan dumikin ugaya rehman banta. Jis gejap ugakin je kuasa di bata. Si man banta sendalani kegeluhunay dia. Ini si perlu ko kap si bandara menta. Raja magabahan sebagai ya tentu anak kita pengenas mandi bata. Lah kita pertian na merangap lamurah arwate. Lah ini arwate daru sudah lumiki gagal pe terkare penati. Jadi penati kangen. Karena adina terlebih kita Februari makapun anak-anak di bata syajuk lah. Si pasingat di manbana. Grabahan si min iyar kemalangan man di bata. Adi na soal dahin. Adi na ba si gagahin mo kita tading kalban siya rabbi. Adi ba si gagahin. Makana ang ibas kita dahin ta. Sadaskan man di bata. Pas kita rahinepe, kaya tampuk na. Ang narimikin na ina, bas kegeluh na adina kita selaku kala serkinita kan, ya anak-anak ta kepu-kepu tapi kurang dengan yang kita kan, delengnya ta ita. Bercakap perskia.
bacilah ada persepsi kita. Bacilah ada persepsi. Emang atis kangen. Makanya sebabnya adina kita kita kembali bata, tentu melalakal pengorbanan nita, melalakal waktu pandang nita, lah boleh waktu kita ngirbansa.